ngolunye usuku nami ngihambele ke sengijwayela abanye abanganzi ngihambele nabo uma ngihamba mathi ngiyaphuma kulowo muzi lo ke ayibo naba labafethu ngibabingelele bavuma ukuthi awunjani ngithi hayi ngiyaphila hayi njengenjwayelo ngihambe nabo ke phela ngijwayela ukuhamba nabo kanti ngolo suku bazongijikela masifika lapha phezulu ey'tebhisi inyuka iy'tebhisi ngithi masoqeda iy'tebhisi nje oyedwa ethi hey asimbambe lo mjidi kuthiwa simjwatshwayo asimbambe bengibambe bekhipha isibhamu ngithi mina hawu bafethu kuthiwa hayi ifoni hawu bafethu ngani ifoni yazi nje ifoni ngiyisebenzisa yona yodwa kuthiwa indoda umngane wakhe mina ebusuku nje asizwana sazane nje awungazi asazani cha ifoni ngithi na bafethu ifoni yami yodwa nje kuthiwa busa ifoni uma uthi awufuna le foni siyakudubula sikushiya khona la Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuze Dlanga Zulu. So njengoba ubhuti esivakashelile namhlanje, uzoshare ukuthi wagileka ngani, kwenzakalani ngaye and asichazele ukuthi usahila yini and aphinde aqwashise nabanye abantu ukuthi into emehlelile yena ngoba nakho seyibonile uyayazi ingamehleli nomunye umuntu. So ngicela ukuthi uziphe isikhathi nesineke ulalelisise ukuthi ubhuti wabantu uthini. Sabona kunjani? Yaphela. Alright? Ngiyarazi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho nendawo ophuma kuyona. Igama lami ngucela impilo. Okay, buya kuphi? Ngibuya ngihlala eClermont. Ukhulele eClermont vele? No. Okay, kulungile. So ngicela ungiqala ekuqaleni ke kwenzakalani? Ungixoxele nje indaba uze nayo so ekuqaleni kuze kube imanje. Cha la sesistufuza ngafika la ngonyaka ka2020 ngafika ngumfana nje obhayizayo ngifika la eClermont la Okay ngafikele ekhaya kithi ngafika lana ekhaya sihlala khona kungekho bafana ngafika nami ngijwayela abanye abafana bangaphandle nje engangayazi impilo yabo bangithatha abafana ngolunye usuku bethi yazi mngani wethu akasambeni silulele inyawo la sijikela ngako KK silule inyawo ngithi mina bafethu ngoba ngazi indawo lana nje nala ekhaya basanqaba ngihamba indawo kuthiwa hayi asambeni mngani wami sizobuya nje sobuya manje ngithi hayi kulungile bafethu uma sihamba la endleleni nabo bebamba umunye usisi inkunzi hawo bafethu kuhanjwa nawe lapha yebo hawu bafethu kanti impila mpiloni bafethu nakho sanamba nibambe abantu inkunzi ithi hayi impilo esiyiphila mfethu le siyiphanta kanje ethi nale ndaba engisuka khona mina ngiyazi lempilo eniphilayo bafethu manje bakubizeleni ukuthi hamba nabo bebeyosebenza nangabaqondi kahle bangibizelana kahle kahle ngoba indlela sasihamba ngayo mina ngikuwa bafana ngibajwayele ngingabafana futhi nasendaweni nayo abakhululekile awu ngoba ngithusa lento abayenza ukuthi hawu kanti baphila impilo yokubamba inkunzi bona ukuhlumeza umphakathi ngingayinaki lento yabo kuthe sihambele nawo ebambe le phone lena kuthiwa izindlela esiphanda ngayo bafethu le ngithi mina hawu bafethu le ndlela eniphanda ngayo kuyona ngoba manje inobungozi ngoba iyabophisa futhi iyabulalisa kodwa hayi thina hayi mfethu thina sibadala kule ndima ubusibona nje siphila ngayo hey bafethu mina ngikwazi ukuphila ngale ndima angikhuliswanga hayi angikhuliswanga ngenyembezi zabanye abantu kuthiwa hayi ke shuthi wena ke awukhuliswanga thina nje siyayiphantela kanje ngithi mina bafethu hayi kulungile asiqhubeni nohambo sibaleke lapho ke ngele emzini abantu siphumele ngale kwamanye ama-passage siqhubeke nendlela sihambe bafethu ifoni beyidayise lapha bekushayisela nokhathi ithi mina bafethu ayisorina ngifuna ekhathi mina lento eniyenza i-wrong ngoba kuyakhala ingane abantu ngapha emuva niyajabula nini hayi ngoba naku zenza ungcwele hayi kulungile bafethu anginendaba mina leyo nto ngolunye usuku nami ngihambele ke sengijwayela abanye abanganzi ngihambele nabo uma ngihamba mathi ngiyaphuma kulowo muzi lo ke ayibo naba labafethu ngibabingelele bavuma ukuthi awunjani ngithi hayi ngiyaphila hayi njengenjwayelo ngihambe nabo ke phela ngijwayela ukuhamba nabo kanti ngolo suku bazongijikela masifika lapha phezulu ey'tebhisi inyuka iy'tebhisi ngithi masoqeda iy'tebhisi nje oyedwa ethi hey asimbambe lo mjidi kuthiwa simjwatshwayo asimbambe bengibambe bekhipha isibhamu ngithi mina hawu bafethu kuthiwa hayi ifoni hawu bafethu ngani ifoni yazi nje ifoni ngiyisebenzisa yona yodwa kuthiwa indoda umngane wakhe mina ebusuku nje asizwana sazane nje awungazi asazani
cha ifoni ngithi nabafethu ifoni yami yodwa nje kuthiwa busa ifoni uma uthi ufuna le foni siyakudubula sikushiya khona la ngibanika ifoni bebaleke ngibone lento engiphatha kabi le fike kuse ngakusasa ngilala ngiphathe kabi kuse ngakusasa sengiyixoxa le ndaba ngixoxela abanye abafethu engibafica esitolo bafethu yazi ngithethe ngiyihambela lapha yazi amajita engiwajwayele la avela ngibamba inkunzi angiphuca ifoni kuthiwa hawu abantu abafana bajwayele kade ubungabazi nje bengibazi kodwa manje bengayitsheti nami bengangibamba kuthiwa hayi umuntu kunjalo mfethu kodwa-ke ungabuyiseli bayeke mfethu kodwa nje ukholelwe ukutheni ukuthi uNkulunkulu ukhona uzoyibuyiselela ngithi hayi bafethu mina ngiyazi into enje kodwa khona kuthiwa umuntu kuthiwa umjwayeleke sengakubamba inkunzi kanje kanjani ekuphuca into yakho uyazi nawe ukuthi le foni le uyayisebenzisa ngoba uwumuntu ofuna umsebenzi la eThekwini usebenzisa yona le foni bethi hayi khululeka mfethu wena nje kushiyela uNkulunkulu konke lokho hayi ngithulile kuthula inyanga lana zibe u3 hayibo ngithi manje bayabuya mfethu uthi ubusuzwile kulo mfowethu wakubamba inkunzi kuthiwa ushonile ngithi hayi no mfethu ninamanga bengakezwa lutho hawu lo mfowethu bamdubulile ngapha hawu ngeke thi bamdubula naye ade phathe isibhamu nawathi uzongidubula bamdubula kanjani-ke kuthi hayi bamdubulile lo mfowethu thula nje uzobona nje lingakapheli leli sonto uzozwa kuthiwa nje useyangcwatshwa ngithi hayi bafethu ninamanga nini kuthi hayi lo muntu udutshuliwe lokho kudlulisa kuphela isonto nalapha kade bamba inkunzi uma ngithi sengiyalandela nakhona kuthiwa hayi wabamba inkunzi ehamba nomngane wakhe wabaleka umngane wakhe wamshiya umphakathi wamfica engene ezihlahleni lapha acashe khona futhi wamdonsa khona wamshaya wamdubula-ke wamenza yonke leya nto leyo lapha hayi kwabona ukuthi hayi manje kwaphela iy'nsuku ngiyabona hawu nali isonto liyasondela uma kuthiwa sihlele emgwaqeni ney'ngane zake sey'vakashile hawu nayi imoto hawu nayi imoto yakubo hawu kuthiwa uyambo nayi imoto uthula ubuka uzobona ingena kubo nangempela hawu nayi imoto engena kubo kuthiwa kuye-ke lo ngcwatshwayo hawu ngempela bafethu bengiqiniseka kuthiwa ushonile lo mjida nakhona bamfice ebambe inkunzi kanje thothi lemlahlile-ke la kubo bayithaya bambulala-ke kodwa bambulale kabuhlungu-ke kunalokho ayefuna ukukwenza kuwena ngathi mina hayi bafethu shuthi baqinisile bethi uNkulunkulu ukhona ngoba umuntu uwumuntu emini ebusuku sengasiyena kumuntu lokho seyakujikela kwawena nawe umthembile sekujikele kuphuca kwafona kuphuca kwanto le nto uthi umthembile nawe uthi uyena mhlawumbe ebusuku ongakuvikela ethi hayi le foni le mfethu ngoba umngane wethu sikima nawe siyokuvikela ebusuku kodwa kulokho abakwenzanga bave bangiphuca mina ifoni bayithatha mhlawumbe ungathini kulabo bhuti laba abasebenza ngokubamba inkunzi hayi obhuti kuphela mina ngihlezi ngilalela iy'tori ku-TikTok abantu bexoxa iy'tori zabo ukuthi hayibo ngaba nje umuntu wesifazane inkunzi abanye bathi omama abadala nabo bayabambana kakhulukazi nje iy'tolo la kudayisa khona ukudla umuntu angene umuntu oyothenga kanti cha uzobamba wena nje so ungafisa ukuthini kulaba abantu abaziphilisa ngey'nyembezi zabanye abantu bebamba inkunzi engakusho nje sisitufuze ukuthi ayikho into enempumelelo enenqubekela phambili ngey'nyembezi zabantu ngobani uzobe ekhala ngapha nawe uthi uyajabula ujabula ngey'nyembezi zabantu awuwazi ngoba ekhala nje mhlawumbe besuke ekhaya uphantela iy'ngane zakhe noma kanye uyothengela iy'ngane suyayiphuca le nto sekukhala akusakhale nayedwa sekukhale iy'ngane zakhe ngokuthi uma uphumile lana wahamba sebuya senakho ukudla lokho ede yokuthenga usukuthathile wena uyokondla iy'ngane zakho noma kanye uzama ukuyisiza wena ngalezo nyembezi zabantu kodwa mina ngathi ngiyabatshela ukuthi hayi bafethu ngiyekeni le nto kuzameke ikhona imisebenzi uhamba ucela umsebenzi umuntu ngeke ekuxoshe ithi ngoba uyisigebengu okutshela ukuthi hayi zama nalo igceke kline igceke lami la ngizokunika lokho uhambe uyozama okuzamayo ukuthi hayi ngoba kuthiwa eSouth Africa imisebenzi ayikho kodwa uma ukwazi ukukhuluma nabantu ukuthi yazi ngilambile ngeke lo muntu ekuxoshe uthi cinga umsebenzi la egcekeni noma ngikline nalo igceke lami ngikunikeze lokho kunikeza khona uhambe uyophilisa iy'ngane zakho kodwa hayi ngokuthi kube kukhala omunye umuntu so usuwaphola kuyona yonke le nto le engibuhlungu ngakhona ngangalindethi mina mhlambe ukuthi lo muntu lona engadlula emhlabeni ngendlela adlula ngayo ngayintshethi mhlambe nabazobuya bezoshaya umngane wethu bethu siyaxolisa besiphoqwe isimo ukuthi uyazazi izinto sidlela lezi zinto ezinisibhemela umawunga umancike masubona ukuthi masuyabathi ngazobatshela abafethu leyo nto iyekeni ngoba vele ayinayo inqubela phambili kunalokho iyanonisa ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele ngibonga isikhathi sakho ngoba uthi sewaphola
and ubaxwayisile nabanye abantu, waphinde futhi wakhipha amazwi ahlakaniphile kulabo abantu laba abaziphilisa ngey'nyembezi zabantu. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Bonga mina. Mbuke lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kwenzekeni and nizwile. Futhi sicela ukudlulisa ukucela Nkosi yami kulabo abantu abaziphilisa ngezinyembezi zabantu ukuthi babamba inkunzi. Ayikho right leyo nto leyo. And izigcina sekufaka nasey'nkingeni ey'ningi ubukade ungeke uze ungene kuzona uma ngase kuthiwa awuphili ngey'nyembezi zabantu. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.